Banyuma y'abekibina ta NRM ukambwa kwetimba hantebe zitari zimwe na zimwe mu district ya Kasese. Aba Kasese Elders Forum bebembeirwe bamusende bwambare wabiro chairman w'entebe ya katano habwa district ya Kasese. Baiga bahagizi bekibine iki kurebekangu bakora turubu habuzi bwekibina obo barukwetantara kutorana abetimbere bateyine bina de hano ngabwinde ngalemba abantu ba independent abasiri mu movement ambe baleke turwe twangayiko ko businguzi obwe movement neriba abantu abakaenda independent batole ibatungegisu wamabuka ise independent ulikisha yo mama lengwat awe party uyabana gamba hono mshachi wetu Francis Kithura uyitimbira hantebe y'umyeshingira habwa Kasese municipality yashobora nagira ngo ikimuje biserize kwetimba ateyine kibina no kugira ngo akarura ke kibine cha National Resistance Movement kakagera mu imviyo minji oma primaries mutatungo muisa oweribya abana babanze instead mbaba katusomba process ya mabya eyeremo penepene omuni akakore chindu isiendesa gati abandi bakindi chikwesyanye betinya chikori yenese yachitimute chimukende kora umubandi habahambwa kwetimba harimo na Ibo Crispus Chionga uri chansara witendekere lya makerere urukwende ntebe ishaza lya Bukonzo West a tiketi y'ekibine cha National Resistance Movement ogu kuyaheza kwambwa kwetimba yashobora kudaza kora buceka ihembe kurebeka ngo bibwegeso muri Kasese byayongerwa mamani nawe kitukete kwirire shanzera obule mwana eyitole ryumo skuru abyemo obule mwana mabekura anayere cyakakora mabete ndibyo mufisi akolise yo mutwe wewe nebyana bewe anatunga ikintu cyakakora ekyenga wulya abandi bantu batari bamwe na bamwe abayitimba ahantebe zitari zimwe na zimwe nabo beine bagamba. First of all tukaye offloadinga a manifesto yetu NRM na byangakanya as an individual. Those were primaries. Now that we are in a general election senga chere ngomundu hatia am holding a flag ya NRM wana ngisianga mara bangisi ya violence na beretai enengisi aleta eseskure sikasomesa abana bemibiriye byalo ebiharani ne saluni tunimwetikane n'ababuti erewulera bana bebiharani nabe saluni banikora abantu babiri na bana nabo bahambwa kwetimba hantebe z'ubyeshengero zitari zimwe na zimwe mu district ya Kasese ibyona by'abantu bibaho hagati y'ibyo kwerinda byahiguru byabibembere polisi hamwe n'amahega y'ihanga ga Uganda People's Defense Forces bakora gagasha kwa Isaac Mate awa tayari West muri Kasese.